saulava useaso imoa isitali onayo umanago fetu ole langi seita umai sei a ole sami seita la no amai uang matole la saule poni sa ualilo tu ayo folina oe ole ario le taimane a oita se mai ta avale vali wa ole loa ina pea isea ua whaingata yo se fufuanga oe lava o sia utaimane moni na o fili ai le whaamaoni malo utali tonu o laulava sa eri ai leva me ona umai long keli fetu ole langi seita umai sei Sami seita la no mai uang tole la saule poni sa ualilo tu ayo folina fetu ole langi seita mai Santa Claus lane, Santa blitzing in all his reindeers, pulling all the
le nei o ka asputi alu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Lewa lua miru tau te nile a fol se fulu male lua pe toi lus fulu valu miru tau na tala o leng tula tasi le ringa woli o le sunga fua so lus fulu maliva o le rima sino te sema lua fe lua lima fi fila ka ngai toi fa talo fa tuai le ringa ya so folu ve ya so muli ya po na ya so muli o le nenga ma sino te sema i mo le rifo tu sanga lua fe lu se fulu male lima Marugi te lele Krismasi ainga umo Samoa dal sia o le da Samoa ia ni a Sofia Fia i tono o tātu ainga ile na fai ungorvea so na sei ma vai atu nei fai si umi o le tātu long weekend pe o da amatopa ia i lea so tofi a so whareile a so nai ia o lea so sa fale le ia so ka ko long weekend nafta ama umatu ia le leia o le vo tātu to sauni o tia i le fai unga o le neiva ia so e pe na ia le vai ia so pupu i ngā haluenga tutu ma faiva lo filima e pe o ngā panti ia i le pa ia ma le malo si o tātu o tino ia e le ila loa se fa matalanga i le neiva ingo le hawoli e mua on fa malo i le talanga ia tia e pe o ia le tau maftanga mai le tau na le la ia fa pe fo i le sunga la ia te vai ia wala vai il porkalame le malu o le tau le won tātu maftanga i le porkalame deo le hawoli ma fonga mua fa malu winga o le tau ia to ulu va solo na iwanga i le tau na le la le fo ia mai te wantu i le neiva ingo le hawoli o le la vai fa ima to ulu mai na iwanga e manu kau nei ia talo sia o le dasa manuia ia fuafuanga uma a inga o i tātou le ganta i tono New Zealand e whape fo i antano o mamau i le whai unga le vea so e misi la vaso fia o le Krismasi whai fo i na li ua ia loi manta o le fia i le wha no noa o na o le malanga maliu maleoti ia o lisi fo o wha na vlavi wha fose wha misi antulenga o le tua pa i antulo na au wha ma whana i loto manganga o nei o tātou tau ainga sa va pele au na fenga yai ya ma fa no nga ya so fifia o ma vai atu ya ai o le wa tanto ye le rive so pupu nga wenga na o le so ta ya ya so lulfo ya ona tanto tali fo ile pe fa pe I mai ia winga ma folinga o le tau sanga fo lua fe luono le amatalia ile so mo le o le masino January ya po le stofi fo ia le dei fo ia so si tato tal ia po le se tulanga o le ai ia winga o le dato sanga lua fe luos fulmoleono ia antono inisio tutua ma o nanga o lo fapelea o na solonga le leia mea uma o to recover le lei ia lea fo le la to tala I le seleni ia e pe ona ia inisi fo yo company inisi nisi ia e le tulanga fo ile le o le kau kari ia le tulanga I ono to e fo ia tuai ile le lei ia tanu mai lava le vai 2 million tu iai ile fa mai le covid ful mariva fa solo mai iai ile ka ko recession I tonu o New Zealand ia wa makwa fa le kongwai ia le tamau ainga o lisi o le lave le to lu se la tanga ta fo ile le New Zealand le tu o New Zealand ile aso ma le aso ka o le lu se la ka ka so le ile aso ma le aso ona I tangula ile fika fo ile le vai aso ia lo knowing e a fe fa se la tangata e a fa ye moni fa ma o le na fa mo o lea o lo fai malanga tu I Australia e se tūlanga fo I leo atu manofo mawai I Australia yo ka ula le o lo se ngangu mela I ngā la po o le afe fa se lau I le vaiaso ia te lona na numera ai longa tu mawai I le afe fa se lau wale fa mai lu se lau tanga te leso ia antono mawhaiona I lalo ifu o le numera na lu se lau tanga te leso o le makua ko ke lea ngaka ngakaso ia ona o le tūlanga fo I le o le whaale tonu o le tumau ainga o New Zealand
ai fe la pe fa le kongu ka mau ai ngoka ko ngai Australia e fe ngor ko wo mai ai ngi so le mau ko ping fiki ma ko le ka ko inga ma ka wo ko ngai Australia sole e ma kwa ke le fa le tono tato e le tulanga foi le anga yatu ya ma le tomo fai loa e sa ilinga wenga ina ia ma fai ona tausia tato ainga e fa ma lo foi ilato o lena i ele no toto e anga i Australia ina ia mau ai se swinga foi le swinga le lei mo le ainga ya wai e le fapio la tu mau e pelo malo si le vai tangi mi ma le vai tangi e le vai tangi ke fa longa ko ia we se ala usa fa pe wa e nga ke alu nga le kam ka wala ke kifanga ile nga ba e va pe na la vale di yola o le aso wale le ya le aso fo ka fa le kong mai ya le tulanga foi le o amu ma ya ai o le menta o le tamo fai o le ola tamo fai ai woni o tanto fa vai ya maka ko fa pe nga ko ilava e le ring vai tamo le tusanga Paul Tapuso vamos gaan natuurlijk weer maar ja maar hij gaat misschien ook zo gewoon le lo maar nee maar alle tanto van toen alleen maar le RC ja on tanto wang yan tule sile fyonga yala op pe tala ilende alle toto maar dan gaan le digicel before ile pe tala le tala voor vacha je maar ko van yesi maar van tamaling je maar van jullie sasalapa ja po ha mai le dan toto ile dik van tawo le toto sanga for your night malo o le makwala kia o lo wolanga so
Ole temi lunga le wanchi le wa choi sfulmal le ono minuto na tale o link tulai tasi le dinga ngola woli ole sunga fua ye pe o bansinya ya woli fa pe nei ma wa ile ta to go do tele do an twai ile to chomla danga le DJ Sal le amality our marketing for before ya le ta to pepetala o lo na le talo for voucher ya e Michelle ka ko clinic fo o le buta tala ina ile official consula ina mangeli au te le lo po fe ya mo me o nga fa fo ma nga o nga ile wani ye fo mai mai you take na ya ai fa matu ya to le ki ma si le fe nga ya le pepe tala ile ya le fa ta si mai le di vai ngola wuli ma lo le nga le ma lo fe fiva ya ma wi fo le ki ma si wo ma vai atu sa manu ya tule Christmas i love telenga fonga mo ya fa manu ya tule Christmas i pa nga umana tato pokalame ya olo mafuta mai pokalame le ne yaso ya mai ta watule wa nga ole atole taule ya le wa matana malo si Marsavili ya olo va pe fo ina fa timu se mato pitonu no winga ile to ya nga na uminga wenga ne yaso fonga mo ya ole menta ua pe ole me foi le le a sa ua le vala unha foi le kai au ole ai ko ngor fora nga umaranga fa so ifu ya e ko e maua muli mai ale li poki waka malia voi le maua saka mangi ala waka alu le fa malielo ko loko ile nga foi ya songa ka sola i malea ya vai te mi voi na fi walto in fcd me fe lo li poki so da ta di e ko ya la o ngai le si le skausa ngai le yo o li ya ai ole ya ono le tulanga voi le ta wolo ye ya ai fe lo nai tangata nga solo meneta ya e fa la to sim card fonga mu mali ono no winga i la to malanga ta ya to li ale tau sanga fo isa mo ya le ala wa le na tala tato official ne yaso ya au te lo fo la la so ta ya o tato i tu la va ya la tam fai me yo le val ta nga sfulu le uli mo la to na mir sim card mo ne ta mala so lulu ya mo la to fo na mia ya le tato va yesim male vai sa sala pa mal vai tamaling ele voltal no mai le pule o tato vai fitela ngate tia ya o itu la voi na ole ava no ai e fa matala tu ya la nga le vai ma fa ta wa tu tato vai mata mai le volta ya se o sfulu le uli ya mole malu la tu no lo fu ya ngai mai ya ne te we sa o lo tato official sfulu ya ola tu watu ale numero i luman fa to e ma fai ona e so ta ia tua inisio mato la talata mai i mangeli ya ma fai ona e nga ia tua mo se so ani la sim card ya po au vai ho ya ona man manunga le mai mamau ya te o mai wo local officer ya la ia fo matato numero no fa to e fengo fieno vala watu fonga mo se so ma da ya io ona woto e to mai tanto vai pe o le tulanga o ia ile finanga no sunga le fo mai ole updates le na me te masalo atul vayaso lea ya to paunar tato stocklet to el vayaso nei ya masalo ma vayaso fo ya on tato fatali foi le va ya o va voi ne vai te e va o mai ta milo ya fatwa o mai ya ai e fo ya el tato au fenga duenga sa mo herbs ya ato no la foi fa ya la to malo longa ya el no winga le la vai ya nisio ya o metato la wesi mal tato la za pa marta malingi mal fenga tato vai arte minek ya o te lo le la tato stock mal vai so ne ya mal vai so asa le malo fa chaina inta wala tulanga foi le lo sim card ya wa le sila te mi umile to polokai na malava le pe anto no want to foi le lanta to fenga malanga o le finga lalo tanto sim card fuka fa o lot ke fongi sa mo le PPP o le o fa na fa o la tu nei a mana o lai se longa e te alu sa mo ya na fa to aki tu lo le sim card to e tu ala o man fa o la wale la test ma tu nei to tu na tu ye o mai foi e mana o ai ma tefta e to tong ye lava mal tapa pe fa ta le pando na luato isa mo le masenga luenga to fai ona ua mautu manal tu war sim card to no ma fa ola lo em fa nga lo I so tainga
ia o le plan pito i popular le ia tātou ia plan fava ia so po lusu valu aso pa Ia. ia le ono sutala Samoa ia o le ato te le mai fai top up 5 sutala New Zealand ia mau le fitu su valu tala Samoa ia la walu e malengo tono le tātou se ile fai o la so tofi nei aso lu Mari ai le fai ia aso tolu tasi la so lu e te alor sulu ala o papa ia fireworks fo ia ua tātou hau dia lua wheluonu. Whangata lo nama entry so tātou sei. Mari. Lea tātou fofonga ia i le asonga fuor vaso asau. O ai o la manu malo e lua tātou holiday packages ia la sei. Mau ai return ticket. To e mau ai fo i male a 5 se lau tala Amerika. Ia o lau se le nina whaonga e whelau pocket money. Oka, sone. E ka kia rua kwa i o ka whaale a ngoa fo i lele ingo fongo fuare whati. Se i laka fo i lele la so la koe saue. Ka fia ka milio ngea i lo i Samoa. Ia. Ole te minne ina yuso fo i lana malanga i Samoa. Ala wala tu tonu la tala le na vai atu ai wo maso ia pe atele la tu pera du la so pole di masutala o te min over masala tala ile aso pa fa pena over lo ferwa ai malolo le yer fa ya atele aso tu pe alo fa to ngol fa la mal kir ta ya wa mo tau ya tau singo le uli mala fia ya la na matwa e tinga i na matang tano mana ya pa ovalo felwa ya nga ya la mela no funo fo fale ya ioi se o manu pa fa le na ta usanga to e ngalue la la se le ni te alu te ta fa sa mo mai fata lo ko nai ai nga ma wo ya o lo talo mai a ngalue ya tunu mau ya yo awa se du mana ya erwako ai kanga ka piko sili anga fia e Donald tau a inga po o tau poto e mauti non tanga tana matua le isa na tupe o a la fia me la sa kawa ili sa ya nga ya rure ke fsi tsori o e ri sa kuperi a fa fenga ma wor fia a e ma wanga na ka ri fsi ngai Samoa o longa winga ma kwa na kia o fenga malanga e ja o le sa le la ai ore vai ngata well now le we na ya so ye so so ni fa ya tato sim card ya so ni foi fasino le stala tato my cash ya wala wa tano mototeli pa simana ya rate tato click extra ye mo na poina o se le ni Samoa ya le foi la pa ngofia la vale ona ya inga la wo man le stala la to sim card ya e fa yon to vili mai ya fa ngofia foi to la fa tu pene ya wala kuwa along tu tato office Samoa ya wale na ole titi saolo la mfanta la ise le ni la fo wetele tato falo lo po agents wala mfanta la ise le ni mfaye foi fata u fa ngale mai cash tongi ya la tom faisa ili mail tato lisin na fa la lo ato fo ilunga le tato lectio fa ngofi foi no tato lo ya falo lo ya me la fo el tato my cash ya ele visi senga mal tato Pacific 40 ne vai temi to telo la to ya ai mi sa temi o so malo lo zo man mali e va vale la fortalo va va tavo le fengo fa ta ona ya inga awa ele na New Zealand e vai on fa ya tuai a fe onete Australia po America fo o le vanga ta wa e sa visa po sa Mastercard ya alu lungo website the Pacific 40 ya fit falo lo na ila tala yeto ai ngezamo yo na la fole yo la vat malo va tai le pepe yo le mepito silidan tawa ya Antonio na boto tele malo le tudu foi le ai wa matala to ngalo ngaile e lo tanto tudu Samoa anto to uma potu ma fa malama mfai to ai na o mele ata le pepe e do fata malati tia yakino fata wana ya inga ya tonu fo ya fango fia fo fa ya la tu fata wa ngai Samoa ya wa fo tu tu tia marketing la to fenga pa anga male bluebird ya ai o tu la fo na fa yo na ngai mai ne tato officer ya fa yon fata tano la tu fata mai la so fua ila solulu mai le vata ya se o sfuru go ile u ya me se fo la so to nai ya o le vata ya ngai sfuru le uli mantua ya
te tau ona e sau ma melisi o lau ngaluenga whaingofie le te tion ta atu lau quote ia ma whaongala ia le whaingofie ngai loa le tau o lau ngaluenga o no kia tongi ia ma whaifana tongi ia mātou ai piki Samoa ia ai le le whaasota i mea tātou numera lea o lua tasi 5 tolu whawha o lua tasi 5 tolu whawha ia whaingofie fo i ona whasoani atu. Malo fa tai le pepe ia la tanto fria pe ona e sa noa ia fa malu ia tu ai male tau sunga fo ai mu ia ka le ole asi na lo so fa so le ai fa la wi lo fa pe nei le nave e fo ta fia wo ia nga pa wa me a mo me singa lima se fu america wala vale mo ika le pepe ia ia tātou tau si ia tātou si o lo talia ia i le vaso asau ia e moli atu ia le pa manuianga fo o tau sanga fo I panga o mal tātou pokalame ia e mese fo ia I tātou ro langolango tātou Digicel ia mese fo ia tātou company ro I panga ia Digicel pe o le Pacific 40 ia mese fo tātou company ia tia marketing tai tele sa mo le langolango nei tau sanga rua fero 5 ia alo pangia le atua ia le la sanga fo ia la sa unia tu iai ia wale tau sanga fo lua fero ono ia o la fo isa matu tau tua ele tau lau sisila le nei tau sanga ia malu ave fale foi e ia taimie le atoto ai foi e foi taimie sasi ai au te loe matua tu lava ina o le nau ta inga lava ia tau tua le malu la tunu ia i le me ngata ia i le mawhai ia ai tātou talia lua fero ono ia tātou to ngā lua fatasi foi ia wa fo ile tau mawhainga fo is tau tua e au na tuai i le mamalu o seo tātou watunu ai whatai tele funga mua mol mātua manoa ia manue fo ia ngā ruenga o le awhia ngai malau whetalainga fo ia mo nei tau ia turn ni tau sang ia tātou mai e tasi pe ona e sa normal wheel tau sang fo ia e tātou whilo I pe lelo fo le tua ia manue fo I lau singa o toi le riva ia so pupu ai tātou whilo ia I lelo fo le tua wha so I fo ia whaftai lava, soi fua. O le zionga ia le pepe tala I lene o le tautumala udanga le Digicel au marketing before I le Pacific 40 malana talo whawaucha to aila ma tātou vaina po herbs mai Samoa ia wala vai ia le tautuaina ia lo tātou soifua maloloina o lo tasi 5 tolu whawhan numero telefoni o lo tasi 5 tolu whawhan numero telefoni la lau tau e wha pepe tuli ia maruiale tau sang fōi lau sunga malainga Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Lui tau mō le aso. Whaalinga a le atua I leo leo māmoe. God's announcement to the shepherds. Luka, lona mata upu e lua, o le foi upu e valu, ma le foi upu e iwa. Sai le vao o lea nuu leo leo māmoe. Sa no nofo ai ma leo leo I a lātou lafu māmoe. Whaau ta foi. Wa tū mai I a te I lātou le a ngelu ale ali. Ua pupula whaatali o li o mai foi I a te I lātou le pupula o le ali. Whaalinga le atua I leo leo māmoe. God's announcement to the shepherds. O leo leo māmoe o petele ema. Nan mua mua a whaali I ai ele atua. Le mea ua whanau mai ai Yesu le whaola o le lalolangi. Whetalai le atua. Awa o le aso nei ua whanau ai ia te outou I le a ai o tāvita. Le whaaola o le keriso lea lii. E iloa e outou o le tama mea mea ua aui le ie. O loo ta oto I le fale manu. Ua o leo leo māmoe e tusa ma le whaalinga a le atua. Ua lātou maua Yesu I le fale o manu. Ua lātou iloa atu Iosefa ma Maria. Ma lātou vaai atu. I le whaaola o le lalolang. O loo aui I le ie. O le aso na whana wa Yesu. E le I whaai loa ina e le atua ini tupu. E le I whaai loa ina e le atua ini alo li. E le I whaai loa ina e le atua ini tangata taua loa ma maua lulunga o lātou tūlanga. E le I whaai loa ina foi e le atua. I le auosi tāulanga. Samoai. O le aso na whanau wa Yesu. Na mua whaai loa e le atua. I le po. I tangata whaatauwaa. Mua whaai loa. I tangata lea mana ia ina. Na mua whaai loa e le atua. I tangata ua lea mana ia ina. O tangata au pito I tā ua ia I le pō le kerisimas. O e ua lea mana ia ina. O tangata tau whaatau waaina. O tangata tūla foaina. Ma tangata le tāua loa. O le kerisimas. O se aso ua whaata ua ina ai e le atua tangata uma. Ina ia whaaola ina mai le angasala. Samoai. A o e sa auni e whaamanatu lau kerisimasi o le nei tausanga. E tā ua tele oe I le atua. Pe maua lunga, pe maua lalo. Pe tā ua, pe le taua loa. Pe whaatau waa lou ainga. E tā ua oe I le atua. I le aso kerisimasi. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua. Na e mua I whaai loa I tangata whaatau waa. Le pō na whanau mai ai Yesu le whaaola o le lalolangi. E tā ua tangata uma I laua fio. Tātou ia ia mātou whiau mga aruenga o le ne yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma le whaaola ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
Christmas update. Stormy weather is hitting many parts of the country, with popular holiday destinations worst affected. Orange rain warnings have been issued for Coromandel Peninsula, Gisborne, Tairāwhiti, Bay of Plenty and Hawke's Bay, with the chance of surface flooding, slips and difficult driving conditions. Wind warnings and watches are in effect across most of the North Island, Upper South Island and West Coast. Met Services John Law says eastern areas are likely to face the heaviest rain. Problem gamblers will soon be able to exclude themselves from several Waikato gaming venues simply with the click of a button on an app. Grassroots Trust and the Lion Foundation are trialling the My Choice app at 19 Class 4 venues. Problem gambling organisations have expressed fears the app may be a ruse to get people's personal details, but the developers say all information goes to the Salvation Army, a trusted third party that also offers gambling counselling. Grassroots Trust Executive Chairman Martin Bradley says it will take some of the shame and paperwork out of self-exclusion. The data is stored in New Zealand, subject to New Zealand privacy laws. No one gets to see the data. The person who's excluding can delete their data when they wish to. Optimism from the US President Donald Trump as he heads into peace deal discussions with Ukraine's Volodymyr Zelensky in Florida. They're going over a 20-point peace plan for the Ukraine-Russia conflict, devised by Ukraine, Europe and the White House. Donald Trump says he's already had a very productive phone call with Vladimir Putin and firmly believes everyone wants peace. We're going to have a very good meeting today, I think, and I'm also calling President Putin back after the meeting, and we'll continue a negotiation. Pretty complex, but not that complex. That's news. In sport. Familiar faces for football fern Emma Pynenberg, who's signed for the Wellington Phoenix women. The 21-year-old replaces fellow international midfielder Alyssa Winham, who's out with a season-ending knee injury. Pynenberg says her new A-League outfit aren't like a new side at all. I know more than half the team, from national team, under 20s. I played at school with some people, old clubs, so it doesn't really feel like coming into a new team at all. It feels like I'm meeting all these people that I already know, so it's good. The Phoenix play away tomorrow against the Western Sydney Wanderers. The Knicks men are in Melbourne tonight to take on the Victory. And second-ranked Englishman Luke Humphries and third-ranked Dutch ace Michael van Gerwen are the latest players through to the last 16 of the World's Darts Championships at London's Alexandra Palace. That's sport. I'm Nina Burton. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Le upole atua uali sangasa Sabina Neiloa Le Malala Josefa Maria Ileala Yanga iatu ipetele ema Ile tusingainoa Ebeyo na tawa mai Ele tusisa Salimalo, uafa atumulia Salo pa ualema, wasema sana Ufa asino maine ile fale o manupa uleo lea vanoa Ae sale kwa apiti unole alofa Leke tu inga ese, rona susulu Inana whana o tonu ai o le tū Le au makoina o atu mame alofa mai foi a tea Malani si alato pese ua whana o le
Messiah. Merry Christmas, everybody put your hands up. Hey, put your hands up, put your hands up. Everybody put your hands up, put your hands up. Sabina Niloa Lemalala Josefa Maria Ileala Yanga Iatu Ipetselema Ile tu singainoa Epeyo na tawa mai Ele tu sisa Leke tu Winga ese Rona susulu O inana Pana o tonu Ayole tu Le au makoi na watu Mame alofa mai foi atia Malangi siya lato Pese uwapana ule Mesia. Merry Christmas, everybody put your hands up. Super Malia mai le sunga ya siva venga wa le siva mai o valo anga perfecta. Jolo tuile polka la mina le lo icha mole so mole te la gang fa tai. Sumar fa nga ya Reverend Anti Shonga fa. Mole ta to polka la me le ya sunga fua. Le mte le jolo ma tuinta to tala I vai fu no tala tala ngala perintania. Le di fa hang on now woli. Lo sfulu mi du te ne le July tasifa maruia tuile ja sunga fo. Tinaya ese te tango moa male ainga tole for vili ma Feletti Paul Manasse male ainga le mafjoba dai o tara ile de yawo yakula oi mali wasa sa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Ungaluenga Pa atau pati Ososo pelue lue mai Susau panga Tilipe tama Laga oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo iselo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Siva la ia ile musika E famanga ya ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fote au manipo Oi a winga fote au manipo Boom boom chicka boom papa o 560 low Tino Kayla Records yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Maro people the Ausuie O Marie Fai Ya yo mai la Ia Vika let's go Siva la ia ile musika E famanga ya ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ya I fo I se fafa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama Shaua lava Fa mole Pe ya I fo I se fai lele Fai sana sete Fa lai pankeke Wali sunga Shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E famanga ya ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musika E famanga ya ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa
mana Samoa ua na o e lava I lalo langi tele o whangatama tua whale le papa uma whale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava Samoa lau tapua inga Peona talolu atuna mawhatai lo la lo whaiba O se whaiba tapua inga le mea moni e manuia Tauina ia e mana toa lo atunu pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala ma o mata O mamana ia tawhe toto
Fianga mai a ta I longo I pule ma sa whaia e sera I le ringaingo la uli ta whea I se wha popoa ai a se wha sua a le mewa e fi ka whea I ringi iau wa I le ki mua ringi wa e ka whea ngai e mana sa vili tau whātau tau whaisi bālosi le ringaingo la uli te o whenga I le tātou turu ai le ngata ni New Zealand turu e mamau whainga malolonga o aso fia. Tama ole atu nuku o lango mau mai tia sa Taimi osia mani ma peretania Loma e maesa ili malo o Samoa ia sa oloto Tama sese Ua malingi loto Nai tina ole mau Ua aula uina I lau
so te tele ele ai o se fefe e au solo le pongi sa i le vao e sa i li o tama e momoli nai a lato tau mawhatanga lau waki alangona pea si o i uleo e le pule ni palangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la malata ua o le mau Samoa mo Samoa e pule o e ni palangi tu mau pe mamatala nei fa bongi sa o mata se va ai le fa colonne na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nu o taule loa lauaki alangona pesi o i uleo ele pule ni papalangi o la Samoa o le mau a pule o le mau la maleata ua o le mau Samoa mo Samoa ele mawhai e vai na tenei a le alofa ele mawhai ele mawhai ele mawhai lauaki alangona pesi o i uleo ele pule ni papalangi la Samoa o le mau a pule o le mau la malata ua o le mau Samoa mo Samoa lauaki alangona pesi o i uleo ele pule ni papalangi la Samoa o le mau a pule o le mau la malata ua o le mau Samoa mo Samoa Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances,
telefoni ovalu selau lua 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 lima favalu ovalu selau lua 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 lima favalu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fifie whawhailoa i tatua tunu ia ele nei fo yaso i le lofo le tua ma lo lava le soifua manuia au tatua nga i tufo i le whaai unga o whi au mga luenga o le nei tausanga i le lofa ma le angale lei o le tua. O le tusia e feso lona mta upu mua mua a se vaenga o lona foi upu lea e sfultasi whapea o i mātou na tō fia na mua e tusa ma le finangalo o le ua matuanga lue i mea umalava. Whai mai e tusa ma le finangalo le atua o lo o ngā lue i mea uma. A o le upu mo o i le aso le nei whapea o le a ao o le atua i lo o langa. O le whai unga le nei o le tausanga ua tato ua o iai o taimie ta ua te le mawhai ona e toi tu ma e toi tepa i le savalinga sa e savali mai ai le amatanga o le tausanga. A iei me te e ke ofofo i lea e te vaai atu o isi mea a whaingatana e sao mai ai ma mea na e ui mai ai o ni mea ti ngā na whaia isi tangata ia te oe ai na e vaai a lea lofo le tua na ia taitai mai ai oe. A tonu na yeini mea na whaia nisi ia te oe, sa lato whaaleanga ia te oe, tu wai fuaina oe, sa lato wita ia te oe, pe ta ia ke ofu awa e te vaai atu, o mea ia na tau mawhaita ngata e whaaleanga i oe, ma pe loto, nisi e loto leanga ia te oe, ai ke vaai atu, o mea na e vaai na whaongae le atua, le ao le atua, e ke penge fiki ai e te maua ai le mea le lei ngā ua e maua. Ke mga kui fola whapea. Sole, anga le ai le mea le anga lea sole ngā whaia la wari ia kia. Use mangu ke le o mai ai le mea manga ia leo eia. O leisi mea nā tātou te ofo te le ai i le atua. Pe a e nofo le lei mai tau. Le a ao le atua i logo langa. E ma whaia le atua. O ngā Iesuia mea le anga e whaia tangata. E a vea ma mea e ke mangui ai, tai peila o le tala, e te maua le tala, foi lea ia Iosefa. O Iosefa e tolu mea tau o te awa oina mai, ia i le tala lea ia Iosefa, o le tala masani mai i tātou. Mea mua, a mana o le tua e tuu oe i le maota o le tupu, o le ato whaamanuianga. E le aise tasi, e le aise mea leanga, e mawhai o na tau fia oe. Ma le melo na lua, o loulu manai, e le whaalangolango pe le o i lima o tangata, ai o lo o i le ao o le tua, whapea o le mea tupu ia Iosefa, ma le melo ni tolu whapea, o lau assignment, po le mission leo wa wakwe le tua ia te oe, i le o langa le nei, e ke kakaunga e whaataunu, e ta tauna e whaataunu ina, e le whaalangolango se ilonga e whaamau nia mai tangata pia oi langa ilo fia mai kaka ke awinga ilo mea ka walo ka whai
ai whaalangolango i le whaamaonianga o e lava i lo loto i le mea wa watu e le atua i te oi wa ai whaalangolango i tangata e le ai ma se me ke mawhaia le fai se me ke accomplishing i leo langa whaala ta inga o Iosefa anga whaalangolango nge Iosefa lona lumana i lona a inga ia wewa ai ingo sia e la inga loto le anga ina e ona uso whaatau a koe uso ia ai le i whaawaiwai e Iosefa me lona lua la ko il fale o Potifara ele i fa lango fo ia Potifara wa fo inga ko is se inga Potifara fa se Potifara lo no to lu ma pepelo ia ile men fa Iosefa ia i us kama il fal pui ia aru fo sistema il fal pui ele i fa lango fo il pulo fal pui ia no fo il fal pui ia aru fo le fo le le na fa ia ina wa manuela na miti le sa tau tu waina ele fa pen fa lango fo ia Iosef ai ngalu fo ingalo Iosefa i lumol tup ai fai mai kala tu spaia na mana tua le linga vai e pen wata sang ai ave le tua le loto e mana tua le linga Iosefa lo winga la ele o kanga kai ke fa tua ina mai fa lango ia e ke mangu ai ma fa maonia mai ai ia le misionga ngai wa kwele tua po le assignment po le ngaluenga e ke fa tau no wina le olanga le nei ai ole ki o lo whaalango lava oe i le nua wāwhenga iai ma le tua le la whai mai na ngalo i tangata uma i no sia i tangata uma ai na amai le tua i le whale pui tu ui le moka le kupu whai o ia ma pale mia o le malo ai pito so le songa whai la mo o le tausanga a whai ua whai uli tausanga ki whaalongo aku pi se moia o le anga mea nga o koe ki kilo lei mai wa ai ile a ao le tua na tai mai lo volanga ui mai mertinga ui mai me faingata se yo o mai ile nei tai le tua fa tai o matu te ofo ilo tai mai o matu mai le amatango le tau sanga sa ye mertinga inisi a faina inisi a u fai ma awala e te fa manuia ia te matu fa tai Yesu amen. Esse
Mali o le hallelujah worship team le vang o le only vale pese Yesu sili oi tolonga tuile tatu polgalamina wo fa ngoina o le a recto le ola mola tuile ngang fa dai sungal fa au ya pasta la faile copa o le Assembly of God I lano I savai ya mole tatu polgalamina le fo I vang o le only ala to moa sei si ona fa poponga ile so ata pa tatu olia ilona lofa malona ngalele Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo Au ngā tele sunga mo Wa tatu wo mai ele taimia widan twaini si o tatu fa linga ma fa si langa foi ya wala le long puyeli elo to pa ia malo to malu Talvanti taimala langi loto manto faisione la contain leo ya o Bernie la fa ele manuele kiri si masi Bernie ma tu au fuala au ma salo sam e ma un tu malava ole ba wan tu to swa fa ile divine ole woli ai pe on si la fia o di si on tanto fa linga e ha ona si la fia lo to pa ia ma lo to man fa si langa mo o se tasini o fa si langa tawa mo oi pe a fai te malanga I sia tu mai au kilani ya pe te malanga I sia tu wai foi ya ma New Zealand nei e te malanga I aso e te malanga I sia mo I aso fia a wai te anu ma avele misela pui e pele ya oi e ma le chopi tonu mai fa mai ma tautia e ala I le fa mautinoa o le whaia leo tui pui a e te lei malanga ia ma e haluma avela upe patui a siasiane le info.health.nz/book a vaccine be talanoane se whale talavai o lanta atu ia te oe. Ma le tātou wha silsilang malamuli lewa tonu mai le nivaengo le aso le wha silsilang ai wha pēr. Lotu wha madantua tama whanau le ainga o si manu I New Zealand. E ia I whatalele le pa ia sausaunga tau Samoa. Ai wha pito le rei wha salalaunga I tama whanau le rei ainga o sa si manu o lo alala mapapa au iau tero nei. O le upo le tusi o le Israel monia tala le wha malama ma wawa I antu iona nu malona si o manga. O lea I le hawa ma le wha aloalo e wha marato to si o tātou ainga e ale tātou lotu wha marato wha le tausanga e pei ona masani ai. O le awhaiele le astona I neia so tonu o Januari I le whale Kaute Pasifika I le se lau Seddon Road I Frankton I Hamiltone a matalia le I tulai se fulu I le tai au. Mana tua maile le stala ale whale tama e le mana unia ni tai o lo o sa unia uma I Hamiltone mea tau sami a walo o tau awa yatu. Morisi whaamtalanga ia whaapsauta iene le tātou numera lea o le o lua fitu lua wha tasiono tasi fitu iwa. O lua fitu lua wha tasiono tasi fitu iwa ia po lunga o le tātou Facebook ia po sui o le komiti. Tai o lo se nia le tātou wha silanga le da e le komiti o le ainga sa si manu I New Zealand nei. Ja, o nisi leo tātou whalinga le wā tōnu mai le ofisa o le radio Samoa soli. O le vaenga muli ala whaasisi langa lea. O lea e whaapea mai ai. Aua e te popole. Aua e te popole. I le taitai. Ia poni taitai. O lea wa sao nia. Ia I Hamiltone soli. Fifi e penga whaapea maka ko whakasinga uma. Sa wali bai. Ia, fifi o mai. Aua ke pole se kai kai. Te mea manu e le kai ngao ka ko whakasinga e pe o na taua awa na winai ia nisi fo tātou pēr o I mene I whakasinga e ui lea ia whaamalo whaaptai ia I tula toa fo I o lea ai ia misur komiti whaafoe o lo whaapele o na whaaptai ia I le whaamamosi ainga I lea stonda ia sau nei Fine
saka tau mama faina leo mama fa we are tata tata we see us in your bar Eleni aflai falele shile manoni Eleni fakale shile manoni faitali aloes faina o te whaapea nei o asuia le ta aiga I lau vai talu ona tau mai fia fia lo aiga o e tau le amana ia mai te o pea o se pologa I le fatu aiga taya fa a logo le fire vaita e ui so alofa ua wau fili o le ato e foi le tama savai ato luta ua salatai so se ia fama galomai tau sia ina o sale ita uina oi o se fa fine no fontane o la upele o la uma ataimane pe ai se aea o e fa ape amaya polo aiga le fa pogai e ui so alo
tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a saile tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe Say my more, ole need to
in this update. A day of wind and rain across much of the country. The Coromandel Peninsula, Gisborne, Tairāwhiti, Bay of Plenty and Hawke's Bay are under orange rain warnings, with the chance of surface flooding, slips and difficult driving conditions. Much of the North Island and Upper and Western South Island are under orange wind warnings. Met Services John Law says the bad weather's been caused by an active low-pressure system moving over the country today and early tomorrow. We see that low pressure sinking southwards, driving that rain in on those northeasterly winds. Joint praise from US and Ukrainian leaders after Russia-Ukraine peace negotiations in Florida today. Donald Trump and Volodymyr Zelensky have been discussing a 20-point plan for the conflict devised by Ukraine, Europe and the White House. Zelensky says the 20-point plan was 90% agreed and security guarantees were 100% agreed. Donald Trump says they will know the result of the meeting in a few weeks. We've done very well. We've had discussions on just about every subject, and that includes with President Putin before. We went into great detail, and it was an honor to have you have lunch. I hope you enjoyed the food. A person seriously injured after a crash where a car rolled in Christchurch's city central. Emergency services responded to the two-vehicle crash on Durham Street North and Salisbury Street at 9:20 this morning. The holiday road toll remains at zero after more than 4 days, with over a week to go. The period runs until January the 5th, with a toll of 15 last year and 22 the year before that. And Labour's encouraging Māori voters to give their 2 ticks to Labour, even if it loses the left bloc its extra seats in Parliament. 3 seats were added to Parliament's usual 120 last election, after Te Pāti Māori won a disproportionate number of electorate seats against its party vote. With Labour leader Chris Hipkins adamant Te Pāti Māori's in no state to govern next election, he says that party will campaign hard for their seats in 2026. That's news. In sport. Wellington Ferns all-rounder Amelia Kerr has scored a half-century as her Wellington Blaze bat first against the Auckland Hearts at the Basin Reserve in the T20 Super Smash. A short time ago, the Blaze were scoring at just under 8 runs and over, sitting on 101 without loss after 13 overs. The women's fixture is part of a double-header with the Wellington Firebirds men set to host the Auckland Aces from 4:25 today. And in US basketball, the Toronto Raptors have seen off Steph Curry's Golden State Warriors 141-127 in overtime, despite Curry's 41 points, including 12 three-pointers. Elsewhere, reigning NBA champions, the Oklahoma City Thunder beat the visiting Philadelphia 76ers 129-104. That's sport. I'm Nina Burton. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso.
fa fianga o le rivango la woli mai le kala bloka pia le tama uli mel mo telling sala fai la ngatu fuila o le fantunga mai ya Spawn Breezy ina was fulma le lima minuto teni lintula e lua ya na fo na e fa fonga e swa poponga na tanto tala i vai fo la ngada per tania no le mano lo le vango telefo wala leo la to telling mai le na to sanga fo ba tanto wolia e lona lo famalona le e mo temini o la ufa tasi mele telling ya lela ku Sofia le o le tumala unanga le Enterprise Motor Group Mergawia wa fo ile tanto lipoti o le ia sunga fua ya wala wala sila fiela tudu le tulanga pioni le la tu nanga ya mi sila sam yan tu le tau sanga fo ya be tanto o le stofi a so neva dalvan to le telling la maar wie krisi masima lo nga lui ya amani for Christmas ila so fa fo mo ya ma ro ko tawa sai ma ro le ila ki on le ya so ya le ho ta to ke lo ai lunga maluma ile nei tai au manino ia e te ia le tona e po io le Christmas ile solo se ta tu wa tu ma lo se fu ma lo le tawata tanto te tau faifa ma lo la vale ala usu ile nei fo tai au fo e pi fa ku kunga la so nga fu e no mai antu so ma lo ala ile se ia o to nga tu la ngo le ko ma ya ya to ko ma ya au vai fo le ka ile o me vole pior capengal fa pusale usu mai ile kama kwa inga ya so malo lo ya ma ya me vole le ya ai fa dai ge yo le fo ka to se do ya nga mo lu mal ma si ma lo fangele tua so i fu ma le yoi ia fa pena la fameni o so malo lo le mana ye yo le le nganto le mo umi ia le mai lunga ngofo fa solo ma fo ia enjoy ma fo le usu se pe wo fa tu ngata ia e wile ia ka le o mai lo winga le ngi se fa ngi nga le ele se sa no wa e telefo ia tu la ho le au ti lo ile ia te o lo ye fo le mano la no lo na biele le so ia me se foi tu la no tato foi pitola ia le ngata foi la pitola au ia o mato foi o ni foi lo to sa ilin sa le ia na ya so ye toi ele au ia le fa un de to san ma ia o le mato le fa le ventula ia wa tilo o le na wa isa un ye le ngata nei so yo lo to toi o le lua fe lo lima ia mi se foi ia le mai ai o aso malo lo le tausanga fo ia ai koe pakaku mai ai loa u teilo ia na wen tapena mo le tausanga fo wale ia sa o le lava ia fa tai mo mato wa no ia fa tai fo ile tato le tio ile na dono fai pea wa fo ile fa la ulo ina fo so mato tautua bye ia no fo to nei tato Enterprise nei mankau ia fa manu atu le Christmas na tato wa e malusio tato wa tunu o lo fai na maua ta fa la wa nei tu la le aso ia ta tonu la ngona ia sa tato tau fai maua le file mo le tua ia e me se ia le fie po i tu la mo le tu la mo Christmas mai sei maftanga nai ainga ia kalesia ia ma mi foi fuanga sa fia ngai ele lo sio tato wa tunu tu la mo o wasfia ia all fatal fatu tato Enterprise nei manukau ia lo fa wa beta to maluenga ia tapuni mato la so tausanga fo lo ina tapuni la stofi ia to sala fo le tato unanga ile aso Friday o la so lona lua le January lo no winga ia tasile aso le malolo ia to foi la ia tu la masani ia o nanga tato ale ia mo tulanga masania lo telema anona e tato fa pitoa lo yai ia me se fo le fa ta pena tu ai mo fa i wan data usanga ia ele o to ma fo ia ona tato to ai ka nula ia si wi data usanga ia lo telema anona e tato ta vale o lo uma wala lo ia lo to telefo le malo se tato to no lo fa ona ia to no tato lo to a time nei lo ta fai fo ia la to talusanga ia wala wa e tausa ia sa fo ia male tulanga fo lele ole take advantage ina special ia mo na yaso ia to
o le whaunga o le tausanga. Ia, a whapea le te lunga le māteti, ia, o le fo ini si te tili, ma tūlanga whapena, ia, i le tūlanga o tā, i linga o tau tā, ia, o lo mwhai o na maua mai mātou, i le lima ono fitu, na i le lima fitu tolu, i nei Grey South Road, lo iai tātou ia te lua, o lo soa i nā, ia, o le Patrick Cars, le si ia, ia, alo o iai uma ia tātou piti apu le si tu, ia, le whai o na i su maima, tanga e fo ia te al fo ta vale ke try tu lang fa te ia ai le fa mau suina ia lo ki nga lo ta tauna fa ta wina ia o tu lang o le ta tu telefoni o le o Barcelau uno stazione o fa festival o Barcelau uno stazione o fa festival ia fai fo ia na e sua e lunga ta so website o le enterprise card ko no ente lo mau mai ta tu ta vale o mai tātou whapitoa, ia, o tātou tā vale o lo iai tūlanga nā o lo o cashback mai leafi tā la, ngai tōru afi tā la, ia, whapea fu i le mana o lia i le cashback, ia lono winga o le apa u mai le tau nā lo iai i tau o tātou window card, ia, mo nis whamsalanga, ia, whai o tātou telefoni mātani o le o Barcelau, ono tasiono, whāta sivalu, o Barcelau, ono tasiono, whāta sivalu, lo tala tātou i le iba mai le afole lima i aso uma lava ia mana ai tātou askofi aso lea le atu punya tātou o nanga ia tai lava o ngamua mo le o wawanoa ia manu teleina fo'i ia vai valofi lima ia wa o le taupuina tātou atunu ia whafonga mauwisa tātou atunu lo whangia le tua tātou toi wheloa i se mala momomoa le lo famaleanga le tātou tapau sili ia manuia au whaibalo plima lau talainga fumua pena ia ona fai e pe ona e tulei talai le ringa wauli le tofa ia le ala ku sofi le yo le tutu mala udanga le enterprise board group i maruka le mafeona e misiala to lonto ana i lua i lunga le lima fitu tolu Great South Road i maruka wa wale sa ilingo stavle mo o malawainga le ringa tawo le to sanga o le se anti ya lua se fulu mane lua minute mo te ni le tula e lua Radio Samoa Tasilima Ibutolu Radio Samoa. Tasilima Ibutolu Amo. Sautali, oh,
Brazila to e malanga foi ilu America ele ngata ile sui le ba ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e foi mai ise aso malanga au nei au kilani to e ba ai au lau pele moni eiti ole pili ai tasile pa maoni pipa 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 pipo pipa 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 ba pipa pa pipa 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 zoom zoom pa pipa pipo zoom pipa 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 ba pipa pa lau pele moni eiti ole fili ai tasile fa maoni for each amane pulunga ano for oi mauma fau ale chama fuchanga po ofea sona iunga ingei chala te avea e fili uo peo me matani fale anga icha aule nei o chano for tatani te iro a se asa ba a chau no ta mana tu ai me alei alabe e fiti ama ei uine o pe te iro a se asa ba a chau no ta mana tu ai me alei alabe e fiti ama ei uine o pe Te sofa amau le tatu una tala se ia bangana leo ti singa wa ela uma le anga uma le pa aponga se avanoa mo kita se io uta ua tuai te ilo a se asa pa a tau no sa mana ai me alei alabe e fiti ama ei uine o pe te ilo a se asa pa a chau no sa mana tu ai me alei alabe e fiti ama ei uine o pe Sono se aso sabia ilo manao te siringia machani ti sana po lelaki se ita mai ya ita utano fotatani te ilo a se aso pa a chau no sa manao tu ai me alei alabe e fiti ama ei uine o
manao tuai pea nei alabe le piti piti lava ei uine o pea pea ei loa I se asa pa atau no sa manao tuai pea nei alabe le piti piti lava ei uine o pea pea Tatu timana na umalava ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga I nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tama ki Turuki, All Together, Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o ni fo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
Vianga o le rivaenga o le aso mai le fai aso ia e pe ona langina le sunga ya wino ma tuvatia le sunga ya DJ 651 o lo jo lus full no medu turn tale le tulai tolu le rivaenga o le aso ya tale tulai tolu na wida tolu tanto tala I vai fu nga sambo pe on tupena mai e rivaenga o telefo wala leo ai Famarugan tula tausaga fou ia Ray Josepha ma le aiga le mafutamai le ia woli vise sio a fele o le mafuta mai anoi Vietnam so le kalo fai o amara tau ia tautou tau sio maruia me umai ngā e Vietnam mautou malava o le mafutamai le vaenga lau ia malo le fai o le fai va famai le tala o le tau mo New Zealand ilanga ia tule tausaga fou fai mai o le makaukia ia le ese fo I o winga o le tau. E pei ona Saudi o tia tātou I le mawai atu le tausanga. Lua fe lua lima. Ia e wha fe lua I le lua fe lua ono. E ma o le wha pe mai ai. O tātou ia na fua fo I le I se tau mawhana whana I le nei tausanga. Ia me se I le amatali o le tausanga fo. Ia seki whanele iane so ofu malulu o ia ofu malulu ofu ma whana ia ma so ofu wha timu ia ma so wha man whamai o le tele o vaenga I le tu I mantu o le North Island o New Zealand ia ma le tu I mantu o le South Island o lea ui ei nei I le vaenga lea lanu moli e pe ona iai ia lapata inga leo timunga mamafa a toai foi ia masavili malo losi ina yaso ia o lo tutoi o le lua felua lima ia ma o le a whengai I tātou ia masavili o timunga o whaititili ia ma le malu o le ea e pei o na moli mawina lea I le whai unga o le vai yaso na se I mawai atu nei ia o le lamputa inga la le nai pe o le tui le mai le ofisa o le vai tau I to tonu o ni usila nei ia o le kulanga ngā o le ai tātou ia mai whaapea mai ai o le o timunga o le a ngai I le tu I mātu ia e pei o nā whiai ia nisi nei o pei tunu o mei au whia tu Wale Coromandel Peninsula Bay of Plenty Gisborne tai Rafiti aru wanto ia tātou ia ngā lua I nai Hawke's Bay ia mao ina o le e pi ko siringa ke le ai ki munga o lo o tali ai le iau lia ia le tausanga fau alo no ia a whaia o ngai ki fia alu makawhanga ngā la aluro ai le whapela I taru atu wele le matawhanga o ngai show mai le sam ia mau lurunga mai le whati mai o ngā ai alu wakwa e alu iei kong oi so le se le whapea ngā whenga le mea ia ai alu wakwa o lai show le sami a lai maanga ia le la o lono winga e male moi o le sami e ki ngai ia le au la vea e kau sefe mai ei oi ai alua kula o lai si lunga umor sami po ngat ia na e anga ila ia le fa kau sau ioi sau pa ke si po le ala ia mai ku ai nga I lungol makafang mai mata nga il sami ia a fai o lai ma lo simma o lunga umor sami o lo no wing e ono whaingo fia na whai nai tātou ia bea ka kua ku fuilele ka ku ka ile sap ile rive ta ia mantala tātou mata popoto ia malekala wha ngongo antonu ele o toe e le foule nei tala mai Australia e wha malo antuai ma wha manui antuai ia le kirisimasi ia antu auto umau le nei New Zealand Australia mo ngā luenga wha awitainga
Ai o te mana tua i ele whaamsinonga le sa whai, ma wama iei ma le unga o le whaamsinonga. I se li i Samoa, e luas fulu ma le fitu tau sanga le matua, le sa malangantu i Australia mo ngā luenga whaamitaini. Ia, ma sa whaapelea o na iai i le scheme le wata ua le pā scheme. O lea ua lawina neilo na i unga. Ia, e valu tau sanga, i le fale pui pui, i lona whaia leo ni tū manianga mātanga, i se teini titi, i nai araua i Headland, i le tū i mātū o Golf Saba i Ausitali e le tausanga i lua whilu tonu. Ea, o le tima i ngā lawa i amalu tū alano le tātou polgalame, a whaia neta malanga mai ngā luenga whaawitak. Aua le avea i a suinga fau, aua le avea lau sa o lo tonga, mai lau a hinga, mai siau tō lua ma siau whāna. O le a ese ingi a mi o le a e whaia. Eoi, ia me sia tātou i e whaia inga, tātou i e le i whaia inga. Ia ua fo i lo ngofonga oi, ma mea, o le a whapea lea o ngā sui e la wāmio, ma ke ia i lava lea, ua e sui, o le mea tauona e manga whangafa, e le ngā whatia le awa ko, ai a e ngā whakia, a waso o ngā whaia. Ia, mwango tia maruia le tausanga fau, ma ngiaki mungo Hastings ioi, ma warko e kauari apu maka, sefe apu maka e kaunga apu pula, apu makua, apu langu mumu. Lo fa tu pe wa tu ia i se pelu mai
e malanga ngi sila no kala ya ke au eke koe fo I mai ama wana ko kongi vai aso ka kasi ma e ka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma e say bye bye ako le masinga au o e Teresa wa e se love vibe movie ile kaya po ai li kai kai I reply my ile leva ole ko one on a good night o a e winga ngai me kinga ma yolo ufai ai koi fo I mai ngai Mamu elele kai fai ngaka ue mama wakulaba okay walele la I don't know I say wasili ai lo kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta ko story nga no maka ekele feel like find my nga ke PCI over ai kusunga nga ke online eh kai fai nga ka we mama wakulava okay wallela alolo wasili ai lo kalinga le kama fukanga okay ofo inole alofa iyo maka Kelisa ofenga yelo mafofa ke faya kuanga yesa ofisa o levanga ulele yako kakfafsanga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupu ile vale yo sisi ukeleke ya ikau sa o mai lolo fifa kali ya kwa kele ya mai umakula walo fauna umalo si umakula life uma o belonge ekelelele kai fai ngaka wale fama ngilava okay walele fa soy fuwa I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia maka I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia maka
se apaela pi Pose pi supasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa lepe ole pepe ole po Tala fatu lau whaafunga angale nei tula o le asunga fua, tali tonu sa auto maua, se kirisimasi fia male manuia, alo mai o tātou telefone nei, watu whaatasia lau Radio Samoa. Watu ina mai nei se talo sanga le au nanga o leo i le mamanu lau tele, o se fiso soanilo la ato ngā luenga tau sa ili, o tangata po o ena a film ta upuna lia e mai le vavea o le aso sa, i le awala o Karanga Happy Road i la matango le neva i aso. Famawina reporti ma le leite o whawa malo New Zealand. Na wala awane le ofisa o whaalawlawit tupu whafua se i mo se feso swani. Po le toes fulu iwa minute i le tu lai whae le wawea o le aso sa. Ina ia tau mawhai e wawa ma whaata apele to o tele. Pe ama le 5 se fulu i la antou na iai i lea vevesi. Ta wai reporti le to o tele o sui o malo na tali atu i le mta upu. E au fiai ma le atou le vahengo o tai whaususongi. Po le vahengo le dog unit. Ma e maua e to o tolu ni ali ina afia, ma e tu ngā manu anga mai whao ngā 5 na whaatino nisi i le neive vesi tele. Mai tauina e ese whaitu na tupu ai ia ngā ioinga. I reporti o le tasio tangata na afia e whafoane lava o le papo le Crown Bar i Queen Street, o le isi o Cobden Street, ma le isi i le pamu penisini o le Mobile Service Station i whaitu o Karanga Hape Road ma Ponsonby Road. Toa whani tangata wapu e matao fia whaapanga tai leo, ma e maua e luasu tasi tau sanga se lii watu lai lumo le whaamsinonga whaitu malo au kilani, o lo o mōlia il wha o manu watu ngā. Whailo e leo to o lua ni tangata o lo sa ilia le taiminei, ma e o lo tau sanga ai i la taun o lo iloa, pena moli mawina lea vevesi, e au fiai ma e o yaini ata na pue o lea mta upu, ni a whaafsota i atu lo lato o ofisa. Ua whailoa mai nei whaamtalanga le official wa aitau le lolo wā o le taue o no wa aia i le tele o whaitu o New Zealand i langa i atu le amatanga o le tausanga fou. Whamauina le mamafo timunga ma le malolosi o matangi o no awhiai le tele o whaitu o North Island ma nisi o vaenga o South Island. Ma e o no awhiai le tele o fuafuanga ma whamoe moenga ua mae a tāpena i ai le to tele. Ua whaatulanga nei whautuanga o timunga mamafa mo Gisborne o Tairafi tima Hawke's Bay. Whamauina le o atu le iwa se fulu i se lau tau se fulu milimita le mamafa mo iei tu, ai o atu le lua se lau milimita mo matu o Tauranga Bay. I ripoti mawhamtalanga ma le New Zealand Herald o lo li poti ai le iai o tūlanga vava aia, Peninsula o Coromandel mo timunga mamafa, se ia pa ia le tu lai fitu le afiafi o le asonga fua. Ma ua le tele o swavai timu e ono pa uu, e pe ona li poti ai le o atu 15 i le 25 mm e pa uu le tu la.
Matangi malolosi mai saute sae o le amoli mawina le o atu lea i le se lau lua se fulu kilomita le tula. Le ange malosi ai o hia matangi. Mai whaatautau savili i le telo i tu o le atunu. E au fiai Wellingtone, Manuatu, horo whenua, whaapea mangatai whale o kapiti. Ua whautuaina i le official wa aitau ta avale whewai uma ina ia whaetete le anga iai i lungo a wala. Wo lātou whautuaina fo i le ono iai o ni lolonga tetele, mai ono motu sia le ele tise. O se tala fia whaasawi na ai o se li ina ua lawe ina mai lona ola au iai i le sami. I le amata upua whaamawina sa tali atu le official tiute le New Zealand Customs Vessel o le Hawke V ina wo atu se wala au mo se fesosoani i Marsden of Cove i le moomi ai o na lawe ai mai o se li o lo whaaupe i le sami. Whamawina e ato le leile tos funu minute o le vai ma e maua e le iai fo i sona o fufaola o ia o fuina ma au lo pipi i mau atu i se foe. Ta oi whamtalanga me le official te ute e ala i solato whaasala launga i lunga o penga ta whailangi. Le awhia o le ao po le ulo o le ali ma ua tau au na awhia i le malulu te le sami. Sa mawhai ona tali atu le vaengo tiute i tūlanga masani o fisoswani mua au le avatu o ia i le vaengo Coast Guard mo le taama le whale mai bo ambulance e avatu ai i le whale mai moto ngā fitinga. Ta ua le whaasosol manuia ai o le neia lii ma ua te eitua i lona ainga. Whamawina o le lona lima i leo o ngā luenga tau sa ili ma ngā luenga la vea i le vaa whaola le Hawke V ua whaatau taia i le nei tau sanga. Ua whautua ina le tōtelo whaiwhaiva ina ia mana tua le whaia peo a la tau ofu whaola po life jackets i taimi umayanga i ai i le tai. Mai tala mulmuli ua lipotia mai nei e ala i awala o whaasala po le i tūlau a le vaenga whaupwhai le National a New Zealand. E pe ona tūla i mai le foio taita ingo le atunu. Le whaatu wai o se isi matati a fong ma le lelei. Ina ua mae amal manuia whaatala noanga ma whelafla fo inga. I se maalienga ua sainia nei le vao au te roa ma intia. Le maalienga i sa aloto ai whaatau inga i le vao atunu e lua. O lea maliengo le awa ai le tu ititia po le ave ese ai foi. O la fonga te tongi o oloa po tariffs ma le iwa suli ma pasene o oloa whaatau atu i tonu o intia. Ma ua i whaamtalanga mai lea matati a fau o le awa ai le mawalunga o oloa whaatau atu i tonu o le atunu po intia. Ma e o atu lava i le tasi tesi ma le tasi piliona anga i le tasi tesi ma le tolu piliona ta lani usila le tupe maua i le tausanga o le a maua mai mo le isi dua se fulu tausanga. Ta ua le malo le ama whaifo i ona fesosoani atu le whaatupla i o numero ngā luenga e ono maua mai ai ai Mason City ai o totongi ma le whaalaua i tele ai o a wanoa ese mo pisi nisi New Zealand. Tātou telefona o tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonga anga, whaaftai whaafonga mai, tō whaasoifua. Baby, lomani! Hey, hey! Oh! Le rawa whaafonga turungu sau tōtonga nao tātou tala i vai whanua. Le ni vahengo la wole pe o na whunga nātu ma tāperina e le whionga ia leo i li ai shahu tolo vahengo telefou ala wala leo. Mol tubiri, o le vinganei le tātou tala o le taulanga i antu le poana ni mala so a tai au mo au kilani a tohai fo i masavainga i Samoa. O le rivaengo le woli ma losi le tau whātou tau le savili e pe ona mole mawina e le tō te leo misi le watatou nei au kilani saute. O mei o langa i antu le poana nei o la tōlu wāwāsalo i wanga i nisi o no whanga e misi i a tātou savili nā mai le tū i mātou i sasae o la whio lolo langi mai i nisi o taimi. O le mālua le e le poana nei sifulu ma le fitu tike ri mai ngoto le la i le toi sifulu ono minute i le tū la e iwa. O le vengo la soan tai au e soan le la i le 2 minute te ai le ono i le tai au o le ai ai wanga mai o le mabafa i nisi o taimi ma whaasalo atu i na langi le lei nisi o taimi o le tai au o le a tōlu wāwāsalo i wanga whaasalo i taimi o le a woli savili mai li tui mātu i sae ma losi langi mai nisi o taimi o le tai au o na whiololo mai lea i le fiafi.
Joe Fantala Fantuil, the Ganglasso Yang, a woman, my sonny Sam, all of the time to tell all the time. Mo Tolanga Yantu Lefiana, Namelasso Antayao. Along Yantu Poana, Neon Fato Savili, Jamie O Timunga, Emelasso Antayao, to Ulu, Vava Solo Timo. Knowing I enter to Santa Towi Samoma, Deep Silly. She Vanga Isles, a singer of Willie and Tanto Timunga. Be on the Savilis, Jamie, Aquila, Melis, Jamie Mo, Tanto, Ine, Aukilani. When we are trying to use Massimo Tosangfo, Ya Palicina Leo, Ya Masiona Tua, Ya Losalia, Ole Mafutomai, Lelamoy, Wellington, Toma, Ole Mafutomai Lunga, Pengotafa, Langi, E, Lene, Neya, Sungafua. Sa lofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O te mana tuaina, si o u ainga. Ile amatanga sayai, ile matitiva, si o utamama na matafangota, masi o utina ile umukuka, masi o mato faleo o sayai, etau patu patu lo na fola. Tula ua onga Ufa atali le faiva Ma uta ufui fui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa Ifa ataua ufangusea Se tupe mola upilia onga Mami a fai asi o ainga Ele alo le mativa Le tango lima si o ainga Tele ifia ai pe o te falo lona o la sa o lo to ile fale o Na mativa ile tino Ai sama o la maya Fafitai ile luanga luenga le salufa Wamato ai Lele wamato watutua Wafaita ito alua A esusu elava le famalama Mato ete paitua Ile fainga ta ole olaka Nata wasabaye na imatua Ele kalulu wangaluwekna Wabanuia ikata uma Ele alole mativa Lele tango lima sia uai Tele ifia ai pe o te falo lona o La sa o lo to ile fale o Na mativa ile tino Ai sama o ala maya ke riso fafitai Ile luanga luenga le salufa Umato ai Te falo lona o
Lele tango lima sia uai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto i le whale o na mativa i le tino ai sa mau o lava ia ke riso whawhitai i le lua malu e ngale a salufa o mato ai 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 Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o sosingasngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni 2555 iwa valu mo sauva noe whaatino ai nei au nanga o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te alala i mangeli sa sae po o nuu tūtua oi whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetuta i ala o ngā amata le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha. Walau lo le whetuta i ala o ngā amata i le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu mo se avanoa o lo walo. A whaiwa umala dei tausanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se avanoa i te ono manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tua inga i Samoa. O le maua leo le avanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafa se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tufoi molo a inga i Samoa. E ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia i a inga umo Samoa. Tasilingoi watu, amo. Ole Jamie Radio Samoa le was NTS fulano medu te nearly July tolu joy fat fan joy le divango la woni lo fa tasi melsunga ya Victor le Tire World and Auto Limited yona la lai luai dai o Tara fa maduia to ile tosunga le Kirisimasi Victor lo sunga ya Michelle tanto finga lo fa pe ko le ko ka form ka fangat ya alo pode se ko mobile ni mara sunga mo ne sula le indi malo la wata wa sa ya fa ta fo le ka poinga sta mo mo te malawa ya malo la fa malo se to ya mo mi fore Christmas lo sunga e se fore ka pani malo se de radio Samoa ya inshallah o le ala vai e no fa so malo la de ala tenga venga da no fa o bo ya so le malo lo ya kusale ya ka uri Victor wa ka le ngaluele mfinta to ina le tunu ya sa le la ya le li Antonio ya so momu ya on mo wele o se vai temi fole ka ke malo lo ka wali Victor le ya o le stulanga yinta pedanga tanto danga ina ya so fai o le dito sanga lua fe lo lima ya Michel Sam ya to mo le to sanga fo ya pa pelo mo mato no mo mata sile mato po pisini iva tasi ro do sala fa iva ko tiso le sala fiti va sete ya aone ngalo Apple CarPlay ya point ka kona tato farolo e more pouca peitro sa ya bato ole safo man malo mon le aso de sunga ya intele a sa wi il ya ole ko mane na matato aberta ki telo sa il mato pamu tato fam kes LPG iba se kalama feito vi se bo so valu sala i sene a fa pe ole angalo fam kes pe wa pe ele a foi
e tenga soa po so po si fo uma te fia mala petona mato po sini anga e mato a farisinia a fanga solo pelgo super sene ta pe fatina selo me mato a fatina lo service o la wa transmission service ya tere la ko ke ka fa ko nei to so fo ya ta una le to koro ta vale vai po se vai po le ma na to fora so kimo mori ya maso spea ka nga so spea ke malanga mambao ki la lo ni tone to fo mai de la bloksanga le burunga sa wala yang asa fola di si mato ta vale bo ni si maulunga to le ni si pole leaf low stoko o pas na lua suta la de as lunga ta to faina song ava pe nga sofia lores fo ka lo fe mato ta vale nga sa fola om ta va ta ta va fo ta va kuai ni ten lo mato ta so ta vale la mama mato SUV ha te pas pasa por leo tato pikia po wengi ha last minute o mona teu mo na fa ki ne fo mo na lisi o passe mo fa pi e snoko a fa pe ke ma stava e teu na se fa mato na tila mo lunga mato ta tau e mo se lavoro ke spert na mato tre in so tava twai pato so tava por mato fa vale ya mo no ke ya sine ya ta tanga si mato sa pe na fa tene tene mato fa vale sumai ma maro da sele formação tem a palestra sa il mato fatta a valle ya tata no fane ta sa mo so swani fe lau di per ta persone fale tono da valle ta scena mo mal mori di malo test for the ngale ta scena swani fale tono sa ya wani ngalo masemu be o ibar ki fa to bolo o el arma mo se swani ngata fole mato farpau ta pe o pa to lo ta valle a ngwan ngati ka fa wa masia pa to lo ta valle so sala tato farpau se pa ile lulu ya todo lo va a hacer solo lo que aprieta so de paile a fonga fu a le vai a supo que cala ita so una matani ya fui para faro agora fui de me além a matou a sua folha para matar o tato fuili po tato yu a to kasi to lua to lima to fixo ai lua to kohama o le piston que se freno mo matou paula po mo tato fuili a papela ngata ko se so timpau ale ko samo e fai forma pe na tilang mo e bola sa mama venga in mato fa sumai ya pesevra mai fo ile mato numero o ivar kitasi ko tolu ko o ivar kitasi ko tolu ko o se sani kada vate a fonga mo no Manu e tele le whenga i mga luenga o tutoe a misile a loan tu i le tausanga fōle sunga ia Victor wa vela voi ma fonga tamul molina o le tautumala udanga le Tire World and Auto Limited i ona lala e lua i o Tara o le usea antia lus futasi miru te nele July tolu fa talavantu na e Brisbane i Australia le va tasi mele sunga ia ro piti mai lata e mo to mala vole ma to mai dai stete malo le ngan malo le feel fever e malo fo le no for le ia so fu 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fia vai, oi, le mana mea.
pepa fai vai tele na swelo no no ya o ya soma asoa say yo le fa ba mo pa pele pele ate I might say shit up no kele mo fanta yo le matala I feel no pele no fa ma only person go la o le no fa ya se kele ka we suma so ke sami yo gi af ka ba e bunga la kele me kala ka ile a e bunga o lili kai ma so le va no bunga so ba yo fica ku mo pe yo out of fa ma nga ka ku wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo ma ya ika te swal te wa sai le pengo fiore polonga ma la fie so ka fa no la la lo mai pe ti ma sunga ilo me mo sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tina o me uma o te ole sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tina
si fumali na Young Ruby le ding vai ngona wondi e mala pese down mati langonda o e mala tuai le o fio wa ini train le ding vai ta wa se yo o tula va le tau fai wi ungo le masino fo le masino yan worry lona winga fi te fa mo te fa wa I le va le o kilani sote ya ma le city o lona winga ya fu le lo malanga I tato pasina o fio I le ding vai ta wo le tau sanga Che ia le passi ai le train cargo.
No ai ngā pele ua tonu lau feelinga ne I whati toto se peo wale malili e whati sisina lo utau po whatau sala ua I whailenga mapu mai ai le na talanga manui ala tama futanga Te musone I walo ia maita Le I moa molulu pe niu pulu ata upu Talana I mai along sa I luma whare wha ata ua Le o se manuia ea Le ane ua o me lea Te musone I walo ia maita Le I moa molulu pe niu pulu ata upu Talana I mai along sa I luma whare wha ata ua Le o se manuia ea Le ane ua o me lea
manatu le mafutanga o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu Boma tate talano ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o la ufusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Le fa'ano ua foli mai O hiawe lo ufatu hulu fiai Le ngao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Se formali now Joyce tato file de vang ola woli. Yo utile tu wow. Yo Ke pat sometime tai te wan tu wa yo. O le woto se fulu lima bidu te ona tale au le tu la efa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A woman who'd been married 20 years was missing the passion in her marriage, so she asked her husband why he didn't tell her that he loved her more often. He replied, "I told you on our wedding day that I love you. If I change my mind, I'll let you know." Many years ago, the rich and famous movie star Grace Kelly sacrificed it all and left her home in America to live the rest of her life in a different country,
all for the love of a man. King Edward of England gave up his throne and entire kingdom for the woman he loved. Listen to these words from his speech that was broadcast around the world. "You all know the reasons which have driven me to renounce my throne. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy responsibility as king without the help and support of the woman I love." Mel Gibson's movie, The Passion of the Christ, was a huge success. It's the first time people have actually seen a real, true picture of the pain, suffering, and torture Jesus Christ went through when he was so unfairly killed as the lowest, most evil of criminals. Crucifixion was designed by the Romans to be the most painful and humiliating death a human being could suffer. Jesus was not even given the dignity of clothing. Instead, he was stripped completely naked on the cross. So why did God the Son allow himself to be killed like that? For one reason: he passionately loves us. He knew it was the only way that the penalty for all our wrongs and sins could be paid, so he could be together with us again and share his life with us. Friend, that's real love. That's passion in action. There's nothing more God can do to prove to us how much he loves us. And all he wants from us is for us to love him back. So won't you ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way? Then if you'll give him your heart and life, you can start enjoying your new life with him. Every day he'll fill you with his power and passion to live your life to the fullest. Just think a minute.
Sivukumali now lo vipese le everlasting praise le divine o la wole le pese vivi me uma ile tua ya wa yona tatu vivi ya ilana fiono me uma le tatu te ai o le wa tue iva mala famili utona tale o le tula e fa le divine o le fiafi tolunga tui le polgalame o le think a bit more e ma mo tatu uma lava ile so Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bear ile Radio Samoa. Yeehaw! Ja, tjubelungan twee namens het tomo is mo le ya sunga fua solus fluiva le de masina o tsema loa fe lo lima ya mo le tulanga fa traile ma futo mi per. Ile totua fa o le Radio Samoa tasi lima i tolu ka mo o fenga i ma finga malo longa ya ma ta fo fo i o aso malo lo o le Christmasi ma le tau sanga fo topule le lo fo le tu ala te te yanto lo to so i fo ma le ban to ola i le aso fo wa ta to i fe loi i lunga o pe mga lunga lo e te pe mai le sa le fianga yali an toua se vema le polkala me nga i fo favor ya ba mai an ta to tala mai le Pasifika i le ni fiafi o le aso nga fua ma lu tleina i ala singo te to le ni aso nga fua o finga malo longa o ta faunga yo fias ya inga o malavan tangata te samila to ainga male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole liu na o masia ukele Taulanga o sabone ai mana tua pea o polu o le ngole o su o moto ele mafai nama o nangalo le tafe mali o mai singano o no ai tine matama yung alona awala lao papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano ole liu na o umasia ukele
susu